Hagajing lekai Olimpik arajar arpeu sau juga jing lekai football third place hapreng ke Morocco Persia ke Egypt. Haba pai syakare ke jing lekai ke Morocco kala Khur ke 6 job hadin bagalala abad belimsuk ya ke Egypt hadu unriu lanat. Barha ke jing lekai Rahimi ulayo bentiap argol na ke Morocco. Baleng bang ke jing job ke Morocco kala Khur ya bronze medal hakane ke jing lekai Olympics badgane ke deru ke sen ke benengkong na ke Morocco badio Khur medal hak ke Olimpik na ke jing lekai football. Hagajing lekai League Cup round of 32 hapreng ke Inter Miami Persia ke Toronto. Badha ke jing lekai Lionel Messi uklem patla ban mi badan. Namar ke jing mensau ke jogo. Haba pai syakare ke jing lekai ke Inter Miami kala Khur ke 6 job. Hadin bagalala berpelim ya ke Toronto da sau lalai. Watla ke hab nilai kai Tang si Ngut hakane ke jing lekai nadu ke minit ke ba arpnyau. Hadin ke jing yo red card u defense jongka u David Martinez. Ya gini gisau gol jong ke Inter Miami layo bentiap argol lengbau Rogers bad marshi gol layo bentiap lengbau Gomez bad Luis Suarez bad lengba gane ke jing job ke Inter Miami kalayo benrung syakarau 16.